إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حضور صدها دانشجوی خارجی در ترکیه جهت شرکت در کلاس های تابستانی بله هاتنا بصدا öğrenciya eveci dervada koten Türkiye mesela şekli ku ev yaz okuli koten katılmıştı ben. Ona bu sadece fahmdim. Yani şimdi bu katılmış yaz dersleri bibin. Yani yaz dersleri yani yaz Yani dersi avine mesela tatile ya am bejin ija bu dersi örnek. xuda kudmin icat yaz okulu jwana dvejin ders avan beni. Yani bu katılmış bibin evana. بله هزار دانشجو از 118 کشور جهان برای شرکت در کلاس های تابستانی به ترکیه سفر کرده اند. هزار سختک 118 دولت دنیای جبونا قاتل مشبونا اویاز اوقلی هاتنه ترکیه yolculuk کرنا هاتنه ترکیه. این دانش آموزان در سایه این کلاس ها هم زبان ترکی یاد گرفته و هم از فرصت شناخت فرهنگ و هنر ترک از نزدیک برخوردار میگیرند. اگر کامل هب از غلام ببیشه برا دوز ببه بله این دانش آموزان اوان سخته که هانه در سایه کلاس ها یعنی Saye in klas ha. به سایه وان درسا هم زبان ترکی یاد گرفته yani زمان ترکیجی yani هندکن yani و هم از فرصت شناخته فرهنگ و فرصت هینکرنا kültür و هنر ترک sanat Türk sanatı از نزدیک yakında kudbejin nezdik ve yani haberdardı ben. Haberdardı bunu sahipti ben xey. بله دانشجویانی کی به عنوان مهمان مؤسسه یونس امره به ترکیه آمده اند. اما öğrenci که هاتنه میوان و قرولشا یونس امره اوجی üniversiteye محقق یونس امره هاتنه ترکیه. اما öğrenci که میوان و قرولشا یونس امره نه هاتنه ترکیه نوسا Türkiye آمده. Yani evya danışcuyani ki بعنوان مهمان مؤسسه يونس امره بتركيا آمدند evya yani وان öğrenciye ki بعنوانا yani بناوي ميوانا ve مؤسسه يونس امره هاتنه Türkiye avan danışcuya در طول یک ماه در کلاس های آموزشی برگزار شده در کلاس های آموزشی برگزار شده در 28 استان کشور حضور خواهند یافت. بله yani درجایا یک مهکی جوان درس کوهین دکن دوان صنف درس eğitimi برگزار شده که yani gerçekleşmişti ve 28 vilayet memleket da eve hazır bibin. Evet hazır bibin yani eve katılmış bibin van öğrenciye. Katılmış bibin. آموزش تابستانی در ترکیه برای 9 بار برگزار می شود. اوی یاز اوقلیه در ترکیه دا جارا نهایه کتی pek anin gerçekleştirmişti ben. Bale. Hedef ezberguzari in bername. Hedef ezberguzari in bername. Bale. yekparçaki جوانان کشورهای مختلف است. بله. Amaç kurulmuşlarına ve programı yekparçaki جوانان yani vaka beje koordine kirina genca
yani itihad و yekbûna van genci memleketi degişik. بله شرکت کنندگان در کلاس های şirket کنندگان بله شرکت کنندگان در کلاس های آموزشی تابستانی با هدف به اشتراک گذشتن تجربات خود در مورد فرهنگ، هنر و زبان ترکی و همچنین معرفی زیباهای تاریخی و فرهنگی کشور ترکیه بله در شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر به رقابت خواهند پرداخت. بله ev şirketi konendekan yani ev katılımcı yani van öğrenciye ko katılmış bunu. Katılmış kına van öğrenciye beli. Devan yani ne katılmış kına vana yani ev katılımcı bu. Katılımcı beli. Ya şirket ha seri paragrafı şirket konendegan. Evan katılımcıya der klasaya amuzişe tabistani yani derse eğitim evkeda havine da ba hedef be iştirak güzaşten tecrübe güzaşten be amaca katılmış kirina güzaşten tecrübati khud yani به هدف مشترک کردن تجربه خو یعنی تجربه خو paylaşmış بکن yani مشترک بکن در دیجا تجربه خوشی دکو قونیه دا در مورد فرهنگ قونیه kültürü, hüner, sanatı zaman Türkiye ve hemçinin aynı zaman marifiye zibayi yani zibayi tabii böyle doğa güzelliğinin mesela yani naskırına van hoşkiye tabii yani sürüştü yani evet tabiatı tarihi o hoşkiye tarihi işte hoş tarihi ve ferhangi kişver o evet işte mesela kültüre evane memleketi kişveri Türkiye der şebekâ-i içtimai de sosyal medyada با یکدیگر یعنی وکا بهورا يعني برقابت خواهند پرداخت اویوانه هانی قولمش ببین و له پاری کن yani بهورا رقابت کنو بهورا اوکن yani paylaşım bükünü بهورا yarışmış bebin. بله مسابقه تحت عنوان تركي بله از تحت مسابقه از تحت عنوان تركي از نگاه دانشجویان yani öğrenciler Türkiye öğrenciler bakışı olarak başlığı altında yani yarışma ki benavi Türkiye beditena benazara öğrenciye beditena öğrenciye yarışma ki büyük havay derse şah metin derse şahe dese dalada kavji dalçine metin akis o ve video yani metin şu ibareye akis ji fotoğrafı yansıtmaya o video kuşanını da akis fotoğrafın akis ev fotoğrafı bejin fotoğraf yani konuya divan her şey dalada dala metne da yaz yani o fotoğraf o video bergüzar şude yani gerçekleşmiş bir yer. Azonam ev bergüzar şud khuda berçe مسابقه bergüzar şud tamam hoş ve şirketi yani yarışma ki benavi Türkiye de şave zarukada kudüs'e dalada ev ji metnu aksu videoya ev مسابقانه ve yarışmane bergüzar şud. ve şirketi konendekan şirket konendegan از فرصت به اشتراک گذشتن تجرباتی خود در شبکه‌های اجتماعی خواهند شد.
ev katılımcı yevan öğrenciya nasıl ez fırsat bir iştiraki گذشتن تجربات خود evan öğrenciye, evan katılımcıya yani evan öğrenciye bir fırsata müşterek buna bir iştiraki yani bir müştereki bir iştiraka danîna van tecrübatê xwe di ewkê da divê sosyal medyayê da der şebekeha îctimai adiviya da der şebekeha îctimai xahend şud ew jî vê fırsata vê iştirakê ew ê bibînin yani ji mala wê fırsatê çê bibe. deber ku desêlas deber fırsatê ya ber şirket kolendekan ve şirket binegan ez fırsat be iştirakê guzaştenê tecrübatê xwe der şebekayê îctimai xahend şud. Yani divê dera da aslında ve şirket kunendegan ez fırsat be iştirak guzaştenê tecrübehayê xwe der şebekehayê îctimai xahend şud. Ola pir xweşkî tişkî evkekî xweş nayê cimlî wî yani مثلا yani pir cümlekî xweş nîne hûn ji ba Seda ez bixwînim tu dixwînî tu çawa yani ez bixwînim Wezîrê Iktisadê Alman be Tirkiye sefer mîkunet Ekonomî Bakanîya Almanya ziyareta Türkiye dike yani evere Türkiye Peter Altmaier navê Wezîrê Iktisad û Enerjiya Alman ku Ekonomî û Enerjî Bakanîya Almanyayê der sedrê heyetî li serê heyetekî da der rastayê teqwiyetê rawabitê iqtisadî ji bo doğrultiya teqwiyekirina ilişkî elaqê iqtisadî ekonomî ticarî û ê-ticarî ve münasebetê ducanibe o iki taraflı yani münasebet Rozê 24 Oktober roja 24 Oktoberê yani carî Oktobra mana têdane be Türkiye sefer xahet kerd ew bi Türkiye sefer bike yani ziyaret bike were Türkiye intizar mîravet wisa tê beklenmişkirin Altmaier û heyetê hemraheş Altmaier û heyeta pêra der tûlê în sefer diroze این سفر دروزه درجه وی زیارتا که دروزه دوام دکه در نخستین در نخستین همایشکاری که توسط کمیته مشارکت اقتصادی و تجاری ترکیه برگزار خواهد شد و همچنین در همایش‌های انرژی و سرمایه گذاری آدوانه دا şirket kunen evet şirket bikin. Yani intizar miravet u satê beklenmişkirin ku Altmaier û heyetê hemraş Altmaier û heyeta pêra der tûlê în seferê diroze di dirêjiya vê ziyareta diroja da der nixustîn hemayişkarî di ilk vê konferansa ki tewassutê Komîteyê Müşareketê Iktisadî ve Ticarî ji alî Komîta مشارکتا ekonomi و ava ticari Türkiye berguzar xwahat şid ve gerçekleşmiş bibe û hemçinin û hem jî der hemayişayê enerjî û aynı zamanda di konferansê enerjiyê da ve sermaye guzarî û yatırıma da şirket kunen ew ê qatılmış bibin. Ez sûyê dîger ji alîkî diba müdîranê 35 şirket metrahê Almanî ji alîkî diba müdürê yani yöneticiyê 35 şirketê naskiriye ev Almanya manendê Siemens, SAP wekî Siemensê wekî SAPê ve E.ON evana ki der Türkiye faaliyet darin ku Türkiye'de faaliyetê wan hene nîz evana jî be cem'ê în giroh bi cem'a vê qafîla bakan û evê pêra mî peywendend ew jî qatılmışê wan bibin.
التماير در طول این سفر التماير در درجه و زیارت خدا با مسئولین بنیادهای آلمانی به سرملی وان وقف آلمانی نیز دیدار خواهند کرد و با ما راجی گرشمه بکن. در این راستا دوی قونیه دا مسئولان آلمانی وان یتکیلی آلمانیا با اشاره به روابط ریشه‌دار به اشاره کردن به وان علاقه و ilişkiye ha kökline yani rişedar du kişvere yani van ilişkiye kökli ilişkiye her du memleketa ve faaliyeti biş az 7500 şirketi Almani o xabatu çalışma faaliyeta ziyadeteri 7500 şirketi Almanya der ki Türkiye مسؤولان آلمانی معتقدند هم مسئولان آلمانی اعتقاد کن که دو کشور در راستای تقویت همکاری هر دو مملکت در قونیه تقویت ایشبرلیه دا همکاری ها گام برخواهند داشت او گاو باویجن. همچنین هر روزا حضور بیش از 3.5 میلیون yani 3.5 milyon şehrevendi Türk yani hazır yani buna yani beje hazır buna yani hebuna 3 milyonun niv vatandaşı Türkiye vatandaşı Türk tabar Türk asılline der Almanya Türkiye ra در قانون توجه مسئولین این کشور قرار داده است. قانون توجه یعنی کریه هدف و توجه مسئول وی مملکتی یعنی آلمانیا. در طول این سفر درجه و سفر دا فرصت ها و امکانات دو کشور فرصت و امکانات هر دو مملکتا در زمینه تجارت زمینه تجارت دا از سوی مسئولین جالی yetkiliye و مقامات دو کشور و مقام yani مسئولین و مقامات شو تبیکن هر دو مملکتا مورد ارزیابی قرار خواهند گرفت او بین değerlendirmiş kirin جالیوان و yani konuya değerlendirmeye be. ارزیابی یعنی değerlendirme. گفتنی است به لایق گوتنه در سفر رجب طیب اردوغان در زیارت رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه yani Cumhurbaşkanı Türkiye در اواخر ماه سپتامبر در داویه ما ایلولی به آلمان آلمان زیارت کرد و دیدار با مقامات ارشد این کشور و دیتنا گرشما به مقامات yüksek yani مقامات بلند وی مملکتی دو کشور هر دو مملکت yani بار دیگر جار کیدنه بر ادامه مناسبات تجاری لسر دوام کردن ilişki تجارتی اقتصادی اقونومی تاکید کردن vurgulamış کردن و تاکید کردن. شستو سومین عملیات گشتزنی نیروهای ترکیه در منبج شستو yani 63. عملیات گشتزنی yani عملیات devriye Türkiye منبج استاد يعني كل نيروهاي مسلحة تركيا مركزة يعني سلاح القوات البرية التركية با انتشار اطلاعية بلاكرنا يعني بندريكي اعلام كريه گشتزنی yani devriye نیروهای مسلح کشور yani silahlı kuvvetleri devleti memleketi Türkiye ve Amerika برای 63 بار bu جرى يعني 63 در حد فاصل منطقة عملياتي حد يعني فاصلة منطقة عملياتية
او شيء او تشتي حدود بين 6 كيلومتر çizmiş كان يعني عمليات اسمها فاصله منطقه عملياتيه او سيبر فرات يعني فرات قلقاني ومنبش يعني دوی arada در شمال سوریه شمال kuzey Suriye انجام شد gerçekleşmiş. بر اساس این اطلاعیه لگورا تمل و بildiriye عملیات گشتزنی نیروهای مسلح ترکیه yani devriye avetine silahlı kuvvetleri Türkiye ve Eyalet Müttehide ve Birleşik Devletleri Müttehide Amerika بصورة هماهنگ وبشكل كوردينالي ومستقل بصراحة در شمال سوريا انجام شده سوريا ده gerçekten ismiye yani hem koordineli behara ve hem jî ayrı. Bazıcıyı karkunane konsolgeri Arabistan der İstanbul ola bir aşkım bu çen canım viyat payının. Viya ne koyun azram? Viya ne koyun. Ama uydar basma böyle. İstifai Vezir-i Rah ve Şehrsazî İran. İstifa kırına Bakanı Rê ve Şehrsazî. Yani Şehrsazî yani vaka belediye başkanıya. Yani Şehrdar belediye başkanıya, Şehrsazî yani belediye başkanı ya ne bakan değil ev başkan reis şehrsazî demede şehrsazî yani kelime olarak manavi yani bajar çekirin yani bajar neyirten evci Türkiye teşkil bejin imar ve nizam şehircilik bakanı yani şehircilik bakanı Türkiye usta işte şehircilik yani tamam evet İstifai Vezir Rah yani embejin Rê o şehrsazî yani şehircilik bakanı İran. Ulaşım ve Şehircilik Bakanı ya. Yani işte ulaşım. Bin Ali Yıldırım bu. Ulaşım ve aynı o bu. Şehircilik Bakanı işte ev yani. Abbas Akhundi Vezir-i Rah ve Şehrsazî İran yani embejin Abbas Akhundi ku Bakanı embejin Ulaşım ve Şehircilik Bakanı İran ba intişare nameyi bebelakirina nameki yani ki bejin şu mesajı ki eğer yazı ki der kanalı telegrami yani mesaj ki embejin bravo sabe de kanala telegramiye khuda kanala telegramiye khuda اسمتش استعفاء داد يعني جوره بخو استعفاء كر وي در نامه استعفاء خود اويد يعني مكتوبه استعفاء خدا خطاب رئيس جمهورية إيران نوشته است يعني رئيس جمهورية إيران يرى خطابا نوشته است نویساندیه در ارتباط با سیاست دخالت حد اکثریت دولت دیگر یعنی به گریدای به سیاست دخالت حد بهتر حد اکثری یعنی حد کی بهتر دولت در بازار و بازار یعنی ام بیشتر بازار و روش ساماندهی و یونتم مثلا ام بیشتر ارگانیزه امور اقتصادی işe kar ekonomiye بلحاظ الشرائط موجود yani ben دیتنون ارتنابان şartı ko ana hene der kişver memleket da imkanı hamahengi nedarem yani imkanı mına ko beraber işbirliği bükün uyum sağlamış bükün evya imkanımın tümü نكارم yani این حق شماست اویا حق وایه که وزیر همراه تری داشته باشید که وزیری که daha uyumlu daha başıkım به ابرای اداره بکن یکی اوسا
شخورات بگری و سیشمیش بکی طبق آنچه که آخوندی گفت هر وکی که آخوندی گوتیه گفته که آخوندی گوتیه وی سال گذشته او سال بوری 3 بار یعنی الگورا کاوی وی گوتیه بیت سال بوری دا 3 بار استعفا داده است 3 جرا استعفا خدایه کی با مخالفت حسن روحانی او استعفاوی جی به مخالفت حسن روحانی رئیس وانه چاغی بو رئیس جمهوری این کشور به مخالفت اوی رو شده بود یعنی قرشلاش بیش بود یعنی قبول نکر بود قاسم بینیاز ناوی مروکیه مدیر کل روابط عمومی مدیر يعني كل جنال يعني ilişkileri روابط عمومية وزارة الري شهر سازی که ulaşım و شهرcilik bakanı ایران نیز اویجی در گفتگوی تلفنی دوساها يعني خبردانه کی تلفنی دا با خبرگزاری صدا و سیما لآژانس يعني راديو تلفزيون ایرانی محتوای این نامه yani içeriki ve mektubi ve yani bejin dilekçe egerçiye ve istifaya ahundi ra o istifa kırna ahundi teyit kerdes evici tekit kiriye ki doğrulamış kiriye yani gutiye rast. Van şartı da hizmet name. Yani gutiye yani ev istifavi tekit kiriye yani gutiye rast istifa kiriye. Ha istifa kiriye. بازداشت استاندار قدس از سوی پلیس اسرائیل یعنی tutuklama vali Kudüs'e jali polis İsrail ve polis İsrail Adnan Gays استاندار تابع دولت فلسطین polis İsrail Adnan Gays که والی تابع دولت فلسطینه یه در قدس شرقی دو قدس دا اوی را از اتومبیلش را بوده عرباوی اتومبیلاوی وی رواندیه و به مکان نامعلومی برده است و بیر جیکی که بیرن میان بیره بیر جیکی که نایزانی بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی فلسطین گورا اعلام خبر آژانسی رسمی و فلسطین که ناویجی کرتیر بین وفا بازداشت غیس بازداشت گرتنا یعنی تطلما وی عدنان غیس از سوی پلیس اسرائیل جاری پلیس اسرائیل و با مسدود کردن عبور و مرور در خیابانهای بدگل گرتنا چوندن و هاتنا یعنی ترافیق چوندن و هاتنا در خیابانهای بدوان جعده که منتها براه عبوری وی صورت گرفته است که يعني دشن يعني جيكو والي ترى درباس به كنت جيجن ويدري اوان جعدا تمامي قرتبونه هنوز مقامات فلسطيني واسرائيلي هيجا حطانها هيجي مقامات فلسطيني ومقامات اسرائيلي بين موضوع بقونيه وكنش نشان ندادند يعني او كي عكس العمالة كي هم بيجن تبكيكي هي نشان ندانه صبح امروز سر صباح ايرون نيس بوليس اسرائيل سرهنگ جهاد الفقيه سرهنگ جهاد الفرهنگ او كي عسكريه رتبه عسكريه وكي هم بيجن شونا الباي مال بايوان دا دخلان مشت سرهنگ جهاد الفقيه في جهاد الفقيه ناوي رئيس اطلاعات قدس يعني رئيس اطلاعات قدسيه وبسبب دولة فلسطين استخبارات بقانيه وياخذ امنيه استخبارات بقانيه وانا وكي وانا وبسبب دولة فلسطين را اوجي كغريداي بدولة فلسطين يعني وانا باغليه اويجي بازداشت کرده بود ويجي گرتبون منابع امنيتي فلسطين قايناغ امنيت فلسطيني بازداشت شخصيت هاي فلسطيني قرتنا تطلقلاما وان شخصيت فلسطيني در قدس را القدسي تلاشي اسرائيل برای شکستن روح مقاومت فلسطینیان عنوان کرده
يعني أبان قرتنا بان شخصية فلسطين قوتيا يعني خباتك إسرائيل جبو شكاندنا روحي مقاومته يعني روحي ديران فلسطينية عنوان كرده بيو هواي نافضايا يعني قوتيا منورة أو كلام سلام بس غزيرو يعني برا بس بس برا بس صابكم الله وخير كثيرا نفهم أمانة الله.